Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng National Hineutrep People Sengkme haka arpau atare uyayong arajar arpau ar kalabut din biang banlet ya kendo ya kinong ya lambah hakman jong ka office ka company 247.i hadian bakate ka company kalakot interview biang ya ki samla khasi Henry kini ki jo hi ki samla balasha pensange kimyo shu bansha jin Kumta ka seng kalalet banyak kendo ya kinong ya lam jong kani ka company daga jing tmuru ban khang tala ya kate ka office trekam lada ka jing kren kam seiso Kumta nakalyang kibor ka company kila pensyai ba on sa tep biang ya ki ju ki samla on dalawan biang ka kam ka bagi dai bantre Habang iwan hanya po 24/7 bang ibudin dia ka bang iladwan namanya which is ngihi habang ia keren bagi brio jo company habang ilap sapu perangon naki bagi la syabe kam jisya nak kalian company hi kadon mar kajing yok kubor mentang ilatip nong sedong kalong ba kadon kontrak ka bagi sign kembali benai bentre jadi yo tu kadon ke proses ke baka menteri kam syu po India wala kataru hakatu sngi bagi wan pen paitiar ka atwitrik ka kendai trik bagi wan pen paitiar ki kena te ka company ka asim interview ka ju sngi hi bat ka company ka pen syairu ba khat nyongut na pedeng juki ki bela syajit ba kinlet antaka voice haka ba ka company hi daladi kan ai training kan ai training yaki banikai kumno banle kan kam bara kaju ko poru habang ikran yo way ki nongyalam badi napo Bangalore ugori na tade bot Bhaskar di kini gidi Bhaskar badi napo HR habang ikran berki kila ai surety ngi kila ong ba tangsula don kanu ka chat process ka bawan haka po Meghalaya ni te baningkong kan long kintung shwa yakituhi ki kena kiba la tre kamteng nantang ne company namar hi daga company ladi kidon kambrio bentre ne company namar habang gila ikran baki gila pensyai susu ba kan ne company kemdi ba kawan tang siteng por ne tang kendiat por ban kan don hang ni ya ka mementaru kila prepare ka center jong lajong hapo new silong te ka along ba nga kuskuat teman ong ikini kena jungi bala benakan ne bala dukam bawat du mensiam kakam jumpi gadang scam habang ladon mangi ban kersian ni pi ngilawan keren ki te kakam jumpi kan scam ka shlong ba yesha sipor kendiat hagaba ka proses ka bertemai kan wan ka chat proses hagaba pidon hakatu kaju kakam pinyo biang kaju kakam ba katulo pro kan lom kumju pai kadau kalong ba kanu interview kanu ka chat kam kadon da ka experience ka jungki ka bangi keren kumenta kena ubah step ban type ka komputer unang tang ban lek chat process ban keren pareng umnang pentebet iladi namar kani ki centers ki ya namar ki bun ki client juki di nashabat na bahar na bar juki India don kam keren pareng ki betwet ki American English British English ki don kam telada ki page apor basim interview baka English juki kam pada biang bah ki pat pentebet bah iladi te kitu ki ladu no ya kan ka kam ban sim kum ki call center bentre Henry kitu ki bal atbit pada ki ban keren haba ki sim interview te ki gila syajit no bat menta ru ka company ka ombakan ai training no iki bat tanga tai pensyai ben 16 bakitu ki we ki bam syajit shulong no what no mensiam what no sosi ngi dang ya ibudien be nilai keren baki ngi ya nang nes kemang dang ya si ya baki ngi budien be ngi yo be information ba kanu no por kadon ka chat process te kin aishwa first priority yapi kitu ki kena ki bala duit ni ka even nila ban ong ka kum ka service provider kum bolong nga unong dia dukan nga warak mar na company nga de syaki pajba te kala alom ka dukan nam takiwi ki company te kaju hiru ka 24/7 ka warak yaki proses ba per kum na po Amerika na California na po Dubai kino ki kam kum ka Amazon ki beri kita ba Amazon eBay kini ki customer service baki dan te kini ki kam nam taki ki customer service ni provide service ki beri ni aji rap dan kino no jingkeli kum ki Jio company ki Airtel company ni shoot phone company teng babale ke shaot kata ka kini ki 24/7 ka warak ya baro hakajuk sitri te ka ai keteng no 24/7 namar ba arpsau kunta baro news ni live pan rupsan sni ka company ka trikam ba banirap ki ba kanu kading jinja ka i daladi ayo keren ki nongyalam juga company HR but we head juga company ubadan po Bangalore la video conference bat ni ula keren syai ba tangsul adon ka chat process hakaju ka baki trai beningkong kinyo shwa kini na paling gini sama perangut ki bahasa ajit ki bahasa ajit no ka bateri ka banlek calling te ki lalin no syaktu like no nang tu lada khanyu long sa
arpu perangut ki bansa so arpu perangut ki long bakin sa sya tap no ka cha proses na peding ki sapu perangut ki don ki ba arpu ngut ki belawan pepai ki tiar na peding itu don ki belayo sim interview don ki bakal mi sim interview te handai ka company pada kalau download ki details ki jongki ki la ada khot ki belawan pepai tiar ki la yo interview ki la sya jet but kemudian kini ki sapu perangut na peding ki lada piwan pepai ki tiar ki bakin sim interview lada pi kwa menteri ketua kam ki la bakin interview ada am te kacat proses nanti jo pi ka don bet tang sukalawan dia nak